Muraho neza, twongeye kubasuhuza tubifuriza amahoro y'Imana. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza kandi n'utamerewe neza yihangane, uyu munsi bishobora kuba atari byiza ariko ejo bigahinduka. Icy'ingenzi ni ukwizera kandi ukumva ko byose bishoboka. Uyu munsi rero ndagira ngo twiganire ku bintu bisanzwe ariko cyane cyane twibande ku burezi. Ushobora kwibaza ati ese ku burezi agiye kuvugaho iki? Icyo nahisemo kuganira kuri Minisiteri y'Uburezi, abayiyoboye kuva mu 1994 igihe Jenoside yakorewe Abatutsi yari imaze guhagarikwa n'ubuyobozi bwari ubwa RDF Inkotanyi. Ushobora rero kwibaza ati ese kubera iki iyi minisiteri ariyo wahisemo? Impamvu nayihisemo nuko naje nsanga Minisiteri y'Uburezi ariyo ifite agahigo ko kuba yarayobowe n'abaminisitiri benshi kuva uwo mwaka mbabwiye kugeza ubu ngubu. None se iyo minisiteri niba ifite ako gahigo yayobowe n'abaminisitiri bangahe? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Iyi Minisiteri y'Uburezi kuva mu 1994 Jenoside yakorewe Abatutsi igihagarikwa imaze kuyoborwa n'abaminisitiri 16. Ako niko gahigo Minisiteri y'Uburezi irusha izindi minisiteri. Tugiye kurebera hamwe rero abo baminisitiri bayoboye iyo minisiteri na tumwe wenda mu dushya twagiye turanga bamwe muri bo two abantu bakibibukiraho nubwo batakiyobora. Uyu munsi rero Minisiteri y'Uburezi iyobowe n'umugabo witwa Twagirayezu Gaspard. Yagiyeho muri Kanama muri 2023. Tugiye kureba noneho Dr. Uwamariya Valentine. Ese Dr. Uwamariya Valentine yayoboye Minisiteri y'Uburezi ryari? Uyu Dr. Uwamariya Valentine yayoboye Minisiteri y'Uburezi kuva ku itariki 28 Gashyantare muri 2020. Yari asimbuye uwo bita Dr. Eugene Mutimura. Uyu Minisitiri Uwamariya Valentine icyo yibukirwaho cyane, ikintu yazanye kitari gisanzwe muri Minisiteri y'Uburezi, nuko mu gihe kingana n'imyaka 3 yamazemo niwe minisitiri wagaragaje ko yitaye ku barimu cyane, akurikirana ibibazo by'abarimu cyane. Nicyo abarimu bamwibukiraho kandi bamushimira ko byibuze hari icyo yagerageje kubakorera, kubavugira nk'umuntu wari ubahagarariye muri iyo minisiteri. Kuri Dr. Uwamariya Valentine nibwo umushahara wa mwarimu wageze aho uriyongera. Mu gihe kirekire cyari kimaze bahora basaba kongerwa, ariko mu buyobozi bwe niho icyo gikorwa cyabashije gushyirwa mu bikorwa. Ni igikorwa rero abarimu bose batazamwibagirwa kuko icyo yakoze cyari indashyikirwa. Dr. Uwamariya Valentine yasimbuye uwo bita Dr. Eugene Mutimura. Uyu rero Dr. Eugene Mutimura we yayoboye Minisiteri y'Uburezi kuva muri 2017. Ikintu uyu Dr. Eugene Mutimura agashya yakoze abantu badashobora kwibagirwa nuko byageragaho akaba yanakubita n'umwarimu imbere y'abanyeshuri. Iyo yasangaga ibintu bitameze uko abishaka yahitaga aguhanira aho ngaho, no gukubita abarimu rwose akaba yabakubita. Ako kantu niko Eugene atazibagirirwaho, ko yayoboraga kandi agakanga abo ayobora cyane cyane nk'abarimu. Uyu rero Dr. Eugene Mutimura yari asimbuye uwo bita Dr. Musafiri Papias Malimba. Niwe Dr. Eugene Mutimura yari asimbuye ku buyobozi bwa Minisiteri y'Uburezi. Dr. Musafiri Papias Malimba we yayoboye Minisiteri y'Uburezi muri 2015. Rero Dr. Papias Musafiri Malimba we yari yasimbuye Professor Rwakabamba Sirazi. Muramwibuka uyu mugabo yayoboye cyane icyari Université y'u Rwanda ndetse na KIST.
nyuma aza kuyobora minisiteri y'uburezi, aza no kuyobora ya universite yari i Kibungo ariko ikaza kuvaho. Profesa Rwakabamba Silas we yaje muri minisiteri y'uburezi asimbuye Dr Vincent Biruta. Dr Vincent Biruta nta muntu utamuzi kuko niwe muntu urambye muri guverinema, kuko yagiyeho jenoside yakorewe abatutsi igihagarikwa kandi na n'ubu aracyarimo, kuko hari n'ikiganiro kindi tuzakora kivuga ko ubu ku ba ministre bagiye bayobora ministeri zitandukanye, uyu Dr Vincent Biruta n'ubundi tuzongera tumusangemo. Dr Vincent Biruta rero we yayoboye minisiteri y'uburezi guhera muri 2011 kugeza muri 2014. Dr Vincent Biruta yayoboye minisiteri y'uburezi asimbuye Dr Pierre Damien Habumuremyi. Uyu Dr Pierre Damien Habumuremyi yayoboye igihe gito cyane minisiteri y'uburezi, hanyuma avamo agiye kuba Premier Ministre. Dr Pierre Damien Habumuremyi yagiye muri minisiteri y'uburezi asimbuye Dr Charles Murigande. Dr Charles Murigande we yari yagiye muri minisiteri y'uburezi asimbuye uwo bita Dr Dafroza Gahakwa. Dr Dafroza Gahakwa yagiye muri minisiteri y'uburezi asimbuye Dr Mujawamariya Jean d'Arc. Dr Jean d'Arc Mujawamariya yagiye muri minisiteri y'uburezi asimbuye Profesa Rome Murenzi. Profesa Murenzi yayoboye minisiteri y'uburezi imyaka irenga 3, ari mu bayoboye igihe kirekire minisiteri y'uburezi, kuko urumva niba mu myaka kuva mu 1994 kugera uyu mwaka wa 2024 minisiteri ikaba imaze kuyoborwa n'abaministre 16, ugiye gukora moyenne wasanga byibuze nta ari nk'umwaka umwe cyangwa se umwaka n'amezi, ariko harimo n'abagiye batageza n'uwo mwaka, nk'urugero nka Dr Pierre Damien Habumuremyi ntabwo yatinzemo, Dr Musafiri Papias Malimba ntabwo yatinzemo. Uyu rero Profesa Rome Murenzi yagiye muri minisiteri y'uburezi asimbuye uwo bita Mudidi Emmanuel. Mudidi Emmanuel icyo abantu bamwibukiraho niwe wazanye politike yo kuvuga ngo nta mwana utsindwa ahubwo hatsindwa umwarimu. Ababyibuka neza muri icyo gihe cya Mudidi nta mwana wasibiraga. Colonel Joseph Karemera icyo abantu bamwibukiraho ni wa ministre wagezaho akajya aca diplome avuga ko ayo manota abanyeshuri bagize ntacyo amaze, ari kwita ku ireme ry'uburezi. Niba mbyibuka neza bamuhimbye akazina ka Nyamuca kuko yarazicaga pe. Simbyibuka neza ariko nzi ko iyo terme yabayeho yo guca amadiplome. Uyu ministre rero Colonel Joseph Karemera niwe wari uyoboye iyo ministeri. Joseph Karemera rero yasimbuye uwo bitangira Bakunzi Lorien. Bakunzi Lorien yasimbuye uwo bita Pierre Celestin Rwigema. Undi wayoboye minisiteri y'uburezi ni uwitwa Dr Nsengimana Joseph. Rero Dr Nsengimana Joseph niwe wabaye ministre w'uburezi wa mbere nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ibi rero impamvu umuntu aba abikoze aba ari kugira ngo dukomeze dusigasire amateka yacu, kuko ni hahandi usanga ubajije nk'umuntu ariko uyu mwaka uyu n'uyu ninde wayoboye minisiteri y'uburezi, ugasanga ntabwo tubazi. Ibi rero nugira ngo tugumye dusigasire amateka yacu, tumenye abagiye bayobora minisiteri zitandukanye. Ikiganiro kizakurikiraho nzababwira bamwe mu ba ministre bayoboye minisiteri zirenze imwe, kwa kundi usanga Perezida wa Repubulika amuhinduriye inshingano akamuvana muri minisiteri runaka akamushyira mu yindi. Dukomeze rero dushyigikirane, ariko mbasaba kugira ngo ibitekerezo byanyu birakenewe muri komenti kugira ngo dukomeze twiyungura ubumenyi, kuko ibi ari nge ari wowe bishobora kugufasha kimwe nuko byafasha n'undi.
dukomeze rero twungurane ibitekerezo kugira ngo dukomeze twiyubake tuniyubakira igihugu cyacu. Murakoze cyane.